guys, saya bingung guys menjelang tahun baru ini saya mau kemana, mau traveling kemana dan jalan kemana. Saya bosan di rumah terus. Saya bosan dengan selimut kamar saya yang itu aja, bantal saya yang itu aja. Saya bosan. Saya mau kemana? Saya minta pendapat sama teman saya, mau ajak teman-teman mau traveling kemana. Oke guys, saya baru ingat ya guys. Saya dulu pernah juga nginap di salah satu hotel, yaitu Hotel Intan Mandara. Jaraknya sekitar 5 menitan dari Bandara Internasional Minangkabau. Yang hotelnya itu nyaman banget guys. Di sini nyaman banget, tentram, jauh dari kebisingan. Aksesnya juga dekat dari pantai. Kalau kita mau ke kota dekat juga. Kalau kita mau ke pantai dekat, kalau kita mau ke bandara dekat. Akhirnya saya memutuskan untuk booking kamar itu saya tengok di aplikasi berbagi.com. Langsung saya booking yang kamar standar room. Karena kamar standar room itu harganya kecil banget untuk kantong saya guys. Karena kantong saya agak tipis sedikit, maka saya ambil jalan standar room. Kemarin pertama saya nginap di sini, saya akan ambil kamar yang deluxe room. Kamar deluxe room itu kamar yang ada air panasnya, ada pokoknya lengkap fasilitasnya. Udah 4 tahun. Udah lama ya mas ya? Udah sampai kali ini mas? Belum mas ya. Oke. Saya rencana mau nengok-nengok kamar yang saya booking tadi ya mas. Kamar standar room aja. Boleh saya diantarin saya di sana mas? Boleh ya. Let's go guys. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed until I walk awake. Oke mas, di sini fasilitasnya apa aja mas? Ada AC, ada TV berfungsi, dan kamar mandi dalam. Ya, itu ada di sarapan juga. Sarapan pagi. Kalau misalnya seandainya kalau malam saya kelaparan, saya juga bisa pesan makan gitu. Bisa. Nasi goreng, kayak yang lain itu kayak mie goreng bisa makan dulu. Di sini mas. Ya. Jadi oke guys, di sini ruangan kamarnya sejuk banget dan wallpapernya mantap seperti hotel berbintang 4 ya guys. Ya, mantap banget. Pokoknya saya nyaman banget, jauh dari kebisingan baru sini. Makanya saya mau berkali-kali datang ke Hotel Intan Mandara ini. Oke mas, di sini ada layanan terjemput mas? Ada free. Rencana saya mau check out jam 6 pagi lah. Kalau jam 6 itu pengantaran kita jam 4. Jam 4. Sarapannya menjaga sarapan juga sini mas? Sarapannya mulai jam 7 Pak. Jam 7 ya. Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Can't you come to you? You're mine. It's right. It's right now. Why are you hiding?
Oke bosku, ini adalah kamar deluxe twin Hotel Intan Bandara. Kamar ini adalah termasuk kamar mewah di Hotel Bandara ini ya guys. Oke guys, Hotel Intan Bandara ini hotel yang berdiri sejak tahun 2018. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life can wait, so take that aside and just go on. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear, we all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.